بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه. كتاب الطهارة. اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات، لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، لكونها اسم جنس يشمل جميع أنواعها وأفرادها، فلا حاجة إلى لفظ الجماع. Bugün biz Huday buyursa Şerh-i Lukaya kitabının Darat bölümünün okup başlayacağız inşallah. Kitab-ı Tahara. Kitap mudof bulut, at-tahara mudofun ileyh. Mudofun ileyh haber hâze degen göbüskede gelgen mubtadaga. Hâze kitab-ı tahara. Bu jirda aytudat İmam Burhan-ı Şeria rahimahullah ta'ala kitab-ı tahara deb darat degende birdik menen alıp gelýär. Taharat deb köptük menen alıp gelgen jok. Baykatasыңarmy? Negizi köptük menen alıp gelýärse gerek ele. Ötkene taharat degende köp dal bölüktür. Misaly başında darat bölügi var. Daratın paryzy, sünnetleri dep. Andan keyin tayammum, kıskası namazga çeýinki bölüklerinin köpçülügi darat bölügüne koşulatyle. Birdik menen aytkandyn orduna oşon üçin at-taharat dep köptük menen aytılsa gerek ele deydi. Aga Ubaydullah bin Mes'ud jogap berýär. İktefa bi lafzil wahid. Birdik menen gana aytyp goýýar. At-tahara dep. Baykatasыңarmy? Ma kasratit taharat, janagy taharat bölügi köp bolgondugyna karabastan. İçinde köp de bölükleri. Gusul bar misaly. Emne üçin birdik menen alyp gelip goýýar. Li'annal asla etkeni annal master la yusanna ve la yujma degen derece var. Tahara degen master bolýar da. Master hiç kaçan ekili gana köptük bolboýdy. Isim cins bolgonduktan öz içine bardyk taharatty kamty algandyktan köptük menen alyp gelbeýle birdik menen dile aytyp goýsaň jaraý beret odatda. Şundasaňarmy? Emany kırgız tiline gançalykdan geldi, tura gelbet bilbem. Mesela kırgızlar dile misaly süýlөө jagyndan kede birdik menen ayta beret. Andan emne köptükdi düşüngen uçurlar bolot. Isim cins ýakdy. Misaly bazarga baryp nan alyp gel dep goýat. Nan degende bardyk nandara aytyla beret da. Şundaýby? Kança nan alyp geleýin diýdi anan. At-tahara dep arap dilinde isim cins degen bar. Kanday manege koýulgan bolsa, oşol attynyň bardygyny öz içine kamtyp alat, any isim cins dep aytyp goýat. Şunaldykmy? Isim cins bolgondukdan at-tahara dep köpçük menen aytmanın geregi jok. Birdik menen dile aytyp goýsaň jaraý beret. Düşündiňer-de ýa? Likawniha isma cinsin. Emne boludat? Isim cins bolgondukdan diýdi. Yeşmelu jemi'a enwa'iha ve afradiha. Daratın bardyk bölügün öz içine alyp alat. Atkeni isim cins at-tahara degen. Fela hajata ila lafzil cema' oşo sebepden köptük menen aytanyň kajety galbay galdy diýdi. Birdik menen dile aytyp goýsaň jaraý beret. Düşündiňer-de? Qala Allahu Taala: Ya eyyuhellezine amanu iza qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum.
El-aya. افتتح الكتاب بهذه الآية تيمنا yani teberruken. Bayqasalar el-İmam Burhan-ı-Şeria rahimahullah ta'ala kitabını ayet menen başladı. Ayettin manisi qanday? Ya eyyuhellezine amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. O mo'minlar, agarda namozga turgan bo'lsanglar deydi. Faghsilu wujuhakum betinglarni juvg'ila deb daratda juvuvchi muchalardan bir qanchog'ini aytib ketadi. Oyatning o'zine kela turgan bo'lsak, olimlar aytadi, namozga turgan bo'lsanglar deganning ma'nosi namoz o'qishni xohlasanglar deganday ma'noda. Iza aradtumul qiyama. Namoz o'qishni xohlasanglar, anan bu yerda bir kalimani muqaddar qilib tushunasiz. Va antum muhtisun, o'shol uchun sizlarning daratinglar yo'q bo'lsa, anan darat alg'ila debchi. Tushundingizmi? Oyatda shunday tushunamiz. Yani namazga turu şart emas. Turbay turib dile o'qishni niyat qilding, o'shol uchunda darating yo'q ile darat alganga mildettүү bo'lib qolasan. Oyatda shunday tushunamiz. Anan Ubaydullah bin Mas'ud aytib o'tadi. Negizi oyat bilan boshlab o'tadi. Kitap oyat bilan boshlay turgan kitap emas o'zi. Aytgani matnlarda oyat aytilmaydi. Oyat, hadis, dalildir, sharhlarda aytiladi. Bu o'zi matn bo'lsa, al-ixtiyordan nima qilib o'tadi? Alib o'tadi. Dalillarni tushirib qo'yib, masalani o'zim qana olib o'tadi. Anan g'ayrada oyat bilan boshlab o'tgan nima sanda desa, ana nima deb to'g'ri chechmay o'tadi? Tayammunan deydi. Tabarrukan yani. Oyatni tabarruk qilib, kitob dag'i berekeli bo'lishi uchun oyat bilan boshladi deydi. Anan Muxtasarul Quduriga balkim erchib desak dag'i to'g'ri bo'ladi. Al-Imamul Quduri rahimahulloh taala kitobi muxtasar bo'lganligini qarabasdan, matn bo'lganligini qarabasdan kitobi nima bilan boshladi? Oyat bilan boshladi. Andan keyingi kelgan olimlarning ko'pchiligi Al-Imamul Quduridan olganlikdan kitoblarini Imamul Quduriga erchib kitobini oyat bilan boshlashadi. Tajvi shariada kitobi nima qiladi? Oyat bilan boshladi. Nega? İftetahal kitab bi hazihil aya. Ayet bilan boshladi kitobini. Nima uchun? Tayammunan, tabarrukan yani. Ayetda nima qilib? Tabarruk. Tabarruk tushunibdi-da. O'shaning berekasini tilab deganida. Wa li anna ad-dalil aslun wal hukmu far'uhu wal aslu muqaddamun bir rutbati 'ala al-far'. Aytgani dalil degan bu asl bo'lgan bo'ladi. Tushunba? Wal hukm far'uhu. Hukm degan aning far'i, aning butoqchasi. Wal aslu muqaddamun bir rutbati 'ala al-far'. Asl degan bo'limni far'dan doimo muqaddam turadi. O'sha sababdan birinchi bilan olib keladi deydi. Aslda dalilni olib keladi. ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء أدخل فاء التعقيب في قوله. Kitabını fardul vudu deb başladı. Burhan-ı Şeria. Emne için fa'ni qo'shib aytadi. Fardul vudu deb ketaversa bo'lmaydi bile desa, antkeni oyat deydi. Daratdan farz ekanligine dalil bo'ladi-da. O'sha sebepten nima deydi? Adkhala fa'a ta'qib fa fardul vudu deb aytadi deydi. Birinchi dalildirda aytib olib turib oyatda. Ya eyyuhellazina amanu iza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Oyat. Bu dalil. Darat hükümlerini biz şu ayattan aldık. Bu ayat darattan dalilleri bolğonduktan to'liq. Fa fardul vudu deb aytib o'tadi.
uşul ayatlarda dalil katары aytıp alıp turup, emi darattın parızı dep anın artынан aytıp atkan kezi. Şol sebepten fa ta'qib alıp kelip atat deydi. Fa ta'qib degen artından degeni. Mesela tertip üçündeki ta'qib üçündeki aytıladi. Biroq aqibihi degen, yani darov artından degendi bildiredi. Mesela Ja'a Zayd ve Bakr dese, Zayd menen Bakr geldi dep bilebиz boldu. Bakr Zayddan keyin aytılıp atat, keyin gelgen turbaýy debeybiz. Antkeni waw li mutlaqil cem' degen derece var. Waw al jerde tertip, taqib degen manysy jok. Fa'ny menen ayta turgan bolsak, Ja'a Zayd fa Bakr dep ayta turgan bolsak, Bakr Zayddan keyin aytılıp atat. Bakr Zayddan keyin geldi dep düşünüyoruz. Biroq darov artынан. Şundayбы? Summan ayta turgan bolsak, bul dagы taqib artынан degendi bildirет, keyin. Biroq ala tarahiga işletilir bu. Keyinçerek degeni. Ja'a Zayd summa Bakr dese, Bakr keyinçerek geldi degendi bildirет. Düşündüňerbi? Mana şunday. Yeme. Summa lamma kanatil ayatu dalleten ala faraidil wudu. Ayat darattın farz ekendigine dalil bolup atat. Oşonda darattın dalili bolgonduktan bulardy birinci aytyp alıp turup, adkhala fa'at ta'qib fi qawlihi, artынан emne daro fa'an alıp kelip turup darattın farzlaryny aytyp başlady deydi. Düşündüňer da? Ana şol ayat darattın dalilleri bolat. Emi darattın farzlary meselegi aytyp berem degen kezi yani. Fe fardul wudu darattın farzı. Gaslul vecih mineşşa'r ilel uzun. Ay min qisas şa'r şa'ri ra's ve huve muntaha menbeti şa'ri ra's ilel uzun. Birinci farzı bet tücuhu deydi. Bet tücuhu degende menbeti şa'r. Menbeti şa'r degen çaç ösken jer bar da. Oşol jerden başlap turup, ektin astına çeyin uzundan alganda. Oşol bet bol eseptelet meke. Menbeti şa'r çünüktü da. Qaysyny jerden başlap çaş çıkkan bolsa uzundan alganda, oşol betke koşuladi. Enin aytıp beret hazır inşallah. Qaslul vajh bet tücuhu. Mineşşa'r. Mineşşa'r degende o çaş çıkkan jerden başlap degeni. Bayağı çaş çıkan yerden başlap degende, kebirlerinin çaçı düşüp kalsa, bir yaka qarap ketip kalsa taz bolup. Ol jaktan başlap juýut degen kep emes. Adamlarga adatda kaysı жерden başlap çaş çıgat, oşondan beri ektin astyna çeyin juwat degen kep. Adatda. Eger çaçyň düşüp kalsa adatda gaýerden başlap çaş çıgat ele, oşondan berkisin juýup beresin degeni. Şundaldykby? Askar Akayev tarat olsa ol jagyn juwat degende da betdi juganda. Hudaýym kabul kılsın, al namaz okup basın ha. Murda köp misal keltiril, misal kaldın şoşol kişi. Hem hazır alınbaydı ele kaldı. Taz eken bilesiňer bana? Taz da. Askar Akayeviň başynda dep şunday köp misal aytylýar da. Gaslul vajh mineşşa'r. Çaş çıkkan jerden başlap, ay min qisas şa'ri ra's. Baştın emne deydi? Çaş çıkkan jerden başlap deydi. Vahva al degeni öz muntaha menbeti şa'ri ra's. Çaçyň çıkıp bayağı bütken jeri var da maňakdan başyp çıkıp, o jerge çeyin gelet de çaçdan çık bolsa. Oşol jerden başlaýsyn dagyn ilel uzun. Eninden alganda ma kulaktın ortasında eken. Uzundan alganda buna çaç, ektin astı. Eninden alganda kulaktın ortaları buna eken. Birinci moğol jer, anan kulaktın moğol jeri, astı moğol jeri. Fayakunu ma beynel izari vel uzuni dakhilen fil vajh. Emi? Moğol jerde erkeklerge sakal çagat bilesiňerbi? Onu ne deydi? Ya.
Могул изар арабча аталышы. А мону баяат деп айтып атат. Ошондо көпчүлүк аалымдардын ою боюнча эки кулактын ортосу беттен болгондуктан ушул жерге дагы суу жетүү керек болуп калат. Кесир менен нас, яни кафирун. Ушул жерге суу тийгизбей коет, билесиңерби? Кээ бирлердин сакалы бир аз коюураак болот могул жердегичи. Ана кичине биякты да жаап калгандай болот. Бирок ачык калат баары бир. Ушундайбы? Ошого могул жерге да суу тийилсе керек болот. Мону изар дейт, а мону баят дейт. Эки кулактын ортосуна кыскасы эмне тийүү керек экен? Суу тийбесе керек болуп калат. Ушул беттен ошо. Бет деген өзү эмне десе, адам адатта бири менен мындай жүздөшкөндө кайсыл жерден кайсыл жери көрүлсө ошол бет болот. Могул жерде көрүнөт да. Ушул жер дагы беттен, эки кулактын ортосу беттен, яни. Энинен алганда, узундан алганда чач чыккан жеринен баштап ийиктин астына чейин. Могул жак кошулбайт могул жерге чейин, ошондо. Могул жер беттен ошондо, могул беттен, яни. Ошон үчүн аялдар могу эгин дагы жаап жүргөн жакшы дейт да. Эг бетке кошулбай калат да, бет аврат эмес. А могул беттин даира, могул айланасынын сырткаркы жактары бетке кошулбайт. Эг могул жактары бетке кошулбайт. Моюн кошулбайт, чынбы? Ошого бул жактарды дагы жаап жүргөн жакшы. Илгирки апалар ошон үчүн толук жапкан экен да, жана элешек менен мындай кылып, эгиттин астынан алып уруп, мисалы. Азыркылар мондайынан жолук мындайынан кетип калат. Бул жер ачык бойдон калып кала берет да. Кээ бирлер билгендер жакшы кылып салат мындай кылып. Кээ бирлер ушундайынан алып салат, бул жер ачык калып калат. Фаякуну ма байнал изар. Изарды түшүндүңөр, могул изар экен, Ушул изар менен вал узун кулактын ортосу дейт. Дахилан фил важх, бетке кошулуп кетет туугандар дейт. Кама хуа мазхабу Аби Ханифа ва Мухаммад. Имам Абу Ханифа, имам Мухаммад эмне дептир? Мазхабы ушул дейт. Бетке кошулат деди. Яни мутлакан жуушуң керек ушул жерде деп атат. Фаяфруду гаслуху, аны эмне кыласың дейт? Жууң керек болот дейт. Макулсыңар, макул эмессиңер ушуга? Ва алейхи аксару машайихина рахимахумуллах таала. Ушул маселеге көпчүлүк аалымдар эмне дейт? Макул дейт. Силерчи? Макулсыңар, макул эмессиңерби? Яни башка аалымдардын да ою бар. Айтат ошону. Ва закара шамсул аимма al-Halwani radiyallahu anhu. Al-Imam al-Halwani айтат. Al-Halwani rahimahullah taala, al-Imam Sarakhsiydин устазы. Атасы халва сатчу экен. Таттуу бар го. Анан ошону аалымдарга таратчу экен. Анан аалымдарга айтчу экен, балама дуа кылып койгула, балам аалым болсун депчи. Кийин баласы айткандай аалым болуп чыгат. Ас-Сарахсийди, Ал-Баздавийди тарбиялаган аалым болуп чыгат. Шейхибиз айтат, Al-Halwani yakfihi an yabulla ma bayna al-izari wal-uzun. Могул изар менен кулактын ортосундагы баят бар го, ак. Ушул жерди нымдап койсоң жетиштүү болот дейт. Колду суулайсың дагы, анан нымдап койсоң эмне экен? Ушул жер жетиштүү дейт. Калган жактарды жууң керек. Жуу деген эмне десе, айтат бул жакта ал-исала. Денеге суу тийгенден кийин денеде томолонушу керек суу. Түшүндүңөрбү? Бәл деген эмне десе, ябул деген, яни ал нымдап коюу, ал башка, бәләл яни. Жуу дегенде суу денеңде жүгүрүш керек, эч болбойт дегенде бир эки томолонуш керек. Халвани эмне дептир? Нымдап койсо жетиштүү болот дейт. Вала яжибу исалатул ма'i алейхи. Ал жерден сууну жүгүртүп, жууң шарт эмес дейт. Бирок имам Убайдулла бин Мас'уд буга макулбу, макул эмеспи? Кандай деп ойлойсуңар?
Кандай деп ойлойсуңар? Макул эмес. Макул эмес. Binaen, yani iki жолу кайталанып калган а жерде дагы. Yakfi an yabulla ma bayna al-hizar wal uzun деген дагы кайталанып келди же келбеди? Кайталанып калган ошол. بناء على ما روي عن أبي يوسف رضي الله عنه أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء ولم يسل الماء عن العضو جاز، لكن قيل تأويله أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان ولم يتدارك. Yani el-İmam el-Halvani rahimahullah taala ушул оюну эмнеге каратып айткан десе, Абу Юсуфтан риваят кылган маселеге карат айткан, ошого бина, ошого куруп айткан. Al-İmam Абу Юсуфтун айтканы бар. Эмне деген? Эгерде даарат алган адам бетини анан дааратта жугулчу мүчөлөрүнү нымдап койгон болсо дейт, жарай берет, ошону менен намаз окуса боло берет деген бар да. Ошого карап айткан дейт. Бирок al-İmam Sadr Şaria эмне дейт? Жок, аны башкачараак түшүнөбүз дейт. Ал дегени баягы жууган кадимкидей эле. Жуунун шарты табылган. Бир же эки тамчы агып түшкөн, томолонгон денеде суу. Болгону улам баягындай эмне? Жуугандай болуп баягы адатта жууйбуз го. Ошондой болуп жанагы денеден суу агып түшпөгөн деп атат да. Азыраак болгон. Кээде мисалы колго сууну бир азыраак аласың дагы, аз гана. Бетиңди жууганда өтө эле бетиңден баягы түшкөн суу жерге көп түшпөйт, азыраак гана түшөт. Бирок жууду боло берет ал. Ошондойбу? Ошону айтканы дейт. Al-İmam el-Halvani rahimahullah taala ошону эмне деп түшүнүп алган дейт. Белел нымдап койсо же түштүү болот деп түшүнүп алган, бирок аны антип түшүнбөйбүз дейт. Түшүнө алдыңарбы? Түшүнбөй калдыңарбы? Абу Юсуфтун деле айтканы жууган. Бирок негедир ушул ибара көп келет. Имам Абу Юсуфтун айтканы бар, баягы суук болгон болсо, аябай суук болот. Нымдап койсоң же түштүү болот деп айтканы башка китептерде дагы келет. Силер карап коесуңар ошону. Binaen ala ma ruya an Abi Yusuf radıyallahu anhu. İmam Abi Yusuf'tan rivayet болгон, ошого бина кылып, ошого куруп айткан болчу дейт. Annal musalli iza balla wajhahu wa a'da'a wudu'ihi bil ma'i. Betine anan daratta жугулчу мүчөлөрүнү нымдап койсо, ولم يسل الماء عن العضو جازا. Суу денеден агып түшкөн жок дейт. Нымдап койду жон гана. Жарай берет деп айтканы бар. Ошого салып туруп имам Ал-Халвани ушинтип айткан дейт. Lakin бирок дейт, кыйла та'вилуху. Аны минтип түшүнөбүз таксырлар дейт. Бирок ушул ойго көптөрү макул эмес. Al-İmam Sadr Şaria Al-İmam Al-Halvaniге ушинтип рот берип атат. Бирок көптөрү буга макул эмес. Неге дегенде, бәл
Belal деген башка, гасыл деген башка да. Ал имам Белал Абу Юсуф, яғни нымдап қойса жетіштүү болот дегени ошол боюнча эле түшүнөбүз деп айтат аалымдар. Аны тәвил кылып гасылга жуук алып барып алганыңар туура эмес дейт көпчүлүк аалымдар. Түшүнөбүзбү? Бирок Садыр Шария эмне деди? Жок, аны мынтип түшүнөбүз деп атат. Аннаху сала минал уду китратан ав китратан. Жууган ал кадимкидей эле бетини, даратта жуулчу мүчөлөрүн жууган. Анан андан бир тамчы же эки тамчы түшкөн андан. Болгону валам ятадарак, көп түшпөгөн деп атат да. Көп баягындай биринин артынан бири мындай тамчылап түшө берет го суу. Ошентип түшпөгөн, бир эки гана тамчы түшкөн дейт. Жуунун шарты табылган эле нерсеге айтабыз, имам Абу Юсуфтун айтканын ошентип эле тавил кылабыз дейт. Болгону аны туура эмес түшүнүп алгансыз деп кимге жооп берип атат? Халваниге жооп берип атат. Бирок кээ бир аалымдар буга макул эмес. Нымдап коюу деген башка, жуу деген башка да. Абу Юсуфтан нымдап коюу деген айтылдыбы, аны сен жууга алып барганың экөө эки башка маселе дейт. Бир аз алыстап кеткен сыяктуусун деп эмне кылат? Буга макул эмес. Силер кандай дейсиңер? Макулсуңар, макул эмессиңерби? Бирөө дарат алды. Бирөө дарат алды. Жон гана нымдап койду. Жуунун өзүнүн шарты бар да. Ал гасыл деген эмне десе, ал исала. Суу денеге тийгенден кийин түшүш керек, яны бир эки тамчы. Түшүндүңүзбү? Ошол гана жууга айтылат. Эгерде түшпөсө агып, анда эмне? Ал жууганга жатпайт, ал масхка жаткан болот. Эми бир адам дарат алды. Ошон үчүн бизде жана каргы дарат алганда даратың дарат болбойт дейт. Качан дарат болот? Карды денеге сүрткөндөн кийин катыратан жанагы тамчылар түшкөн болсо гана. Эч болбойт дегенде бир эки тамчы түшүп атабы денеңден. Жуулган сүрөт табылат дагы даратка өтөт ошол. Эгерде жон гана денеге сүрткөндө нымдуу гана болуп калса болбойт анын деп атат. Ным болуп калат го, жон гана суу чыгып калат мондой. Ал өтпөйт. Түшүш керек денеңден бир эки тамчы суу. Агып түшүш керек, жылыш керек нары. Түшүнөсүңөрбү? Абу Юсуфтун айтканынан эмне дейсиңер? Масх экөө бир эле. Ошондо масх деген эмне десе, сууланган колду мындай бир сылап коюуну эле айтат да, бас. А могул жерде жууганда деле Халванидин ою менен караганда колду суулап туруп, жон гана монтип коюп атасың да. Ооба, сууну алып туруп мондой чачып жууган жоксуң. Түшүнөсүңөрбү? O asfalu zakan. Kийинкиси беттин чегарасын билдик, өйдө тарабы каяктан экен? Чач чыккан жерден баштап, эни, эки кулактын ортосу, асты асфалу закан. Эктин астына чейин дейт. Ошондо могул жер кошулат. Биягы беттен, асты беттен эмес. Фатаммама худудал важh минал атрафил арбаа. Ошентип беттин төрт тарабынан беттин чегарасыны бизге эмне кылып берди дейт? Белгилеп берди дейт. Төрт тарабынан. Сумма атафа алал вачхи кавлаху. Анан бетке кошуп монтип айтып баштады. Вал ядайни вал риджлайни маал мирфакайни вал ка'байни. Биринчи парызы бет болду, экинчи парызы кайсыл болду? Кол, эки кол. Риджлайни үчүнчү парызы. Маал мирфакайни колду чыканактар менен кошо жуу. Вал ка'байни бутту кызыл ашык томуктар менен кошо жуу, бул парыз. Хилафан ли Зуфар радиаллаху анху.
İmam Zufar buğa makul emes. İmam Zufar koldu juğanda çıkanaka çeyin juup koysan, buttu juğanda kızılaşka çeyin juup koysan boldu, parazat karıldı deydi. Antkeni ila lil gaya. Kur'an-ı Kerim'de gelgen فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ. İlel merafiqe. İla gelot bayva. İla gaya üçün gelgendigi üçün çeyin dep kana kotorobuz. Çıkanağınarga çeyin juugula degende ile manini berебиz deydi. Butqa gelgende ve arjulakum ilel ka'beyn. Ka'beyn dedi, kızılaşka çeyin juup koysa boldu. Kızılaşık juuga girbeydi deydi. Kızılaşıktı, çıkanaktı juubay turup dile namaz okugamızın jaraya beret, daratın darat bolu beret. Bunu kim aytdı bunu? İmam Zufar radıyallahu ta'ala anhu. İmam Zufar İmam Abu Hanifa'nın en jakın okuçularından biri. Kıyas boyunca mine hiç kimde aldığına salmagan okuçulardan biri. Abu Hanifa özü maktap aytadi. Kıyas boyunca baga hiç kimler jetpeysiňer depçi. Anan fiqhda dagı qaysı jerde kıyas bolgan bolsa oşol jerde İmam Zufar'dın oyu bolu beredi. İmam Zufar mazhapta Gebir alımlarının aytışı boyunca bir 14-15-20'ga jakyn jerde fatva berilet imamdın oyuna dep aytışady. Biroq torasandan köp. Olgany janagı nazım uykaş kelebesi üçün gana 14 dep aytyp koygan bolbosa andan köp jerlerde fatva berilet İmam Zufar'dın oyuna. İmam Zufar menen Abu Yusuf rahimahullah taala munakaşa kılat bolçu ilimde. Tünde başlayıp taň atyp ketet bolçu deydi. İmam Abu Yusuf'tu kıynap bot bolçu İmam Zufar. Akırında emne deydiler? Kaçkanga eşik tapmay kaldın mı dep aytadylar deydi. Fiqhda munakaşa kılat bolçu deydi. İmam Zufar emne depdir? Çıkanak anan kızılaşık juuga girbeydi, parız emes. Çıkanaka çeyin, kızılaşıka çeyin juup turup dile namaz okusan bolur. Biroq İmam Zufar'dın oyu alımdardın oyuna gerek bolsa icmaga karşı gelgendigi üçün ala albayız аны. Şunu aldıňarmy? İcma dep aytsak bolobı, bolboy kanday dep oylaysiňar? Meli, inşallah bul jakda genelirek toktoýbuz. فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل. İmam Zufar'dın oyu boyunca emeken juuga girbeydi. Allah alem bis-savab. Ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.